Takut telat kesiram gata iti ceram trum ipai samprat kagak. Mari kita dengarkan hiburan yang begitu luar biasa yang dipersembahkan oleh Somai Mabuk. Kepada Somai Mabuk kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urang mearih ngan urang jamaah dua bahan nyan punca utama nyan ke modal bagi getanyo udip lam dayah makmu sentosa jak kena arahkan lun baposko dapu nejalaju yang melasa melanggar nejalaju bepurahana tepu gureka abis susu bagai nan gata iti pam pum jimusu awe sang hanali gatih di gata watek ayu cukup tak ngeri wahai santri bele melanggar iti pam pum jimusu awe payah bogambe ke ubat luka iti pam pum gerpam gerbum gerpam pum gerbam gerbum bambum gerbum pam pum tak kena arahkan lun tajah jamaah nabe meramah gehoile asai tatin jamaah sabe yang nanji awe jiongan gata jak kena arahkan lun tatren kasubah kajen budah kali anan pertama kajen budah bele perasaan nyo takut telat kesiram gata iti ceram trum ipai samprat kagan mekat kasih juga ta asai kabungoh ja ade kasu wahai adun cukup sengsara iti ceram trum ipai samprat kagan mekat kasih juga ta asai kabungoh ja ade kasu wahai rakan cukup sengsara jak kena arahkan lun tajah jamaah nabe meramah gehoile asai tatin jamaah sabe yang nanji awe jiongan gata ten lelolet. Mm-hmm.